usomye mu ijambo ry'Imana twarahavuze Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburaniya hazavuga ngo kubwo kwizera ngo Musa yanze kwita umwana w'umukobwa wa Farawo. Farawo nta muhungu yagiraga kandi yari Farawo wa mbere Neko, nta muhungu yagiraga. Bukeye habaho kwica abana b'Abayuda. Musa ngo avuke baragenda bamuta mu gishanga. Mushiki wiwe nawe wari wizeye aravuga ngo simuvirira ndamuguma iruhande. Mu mwanya umukobwa wa Farawo iyo yajaga koga yajanaga n'ishoreke amagana. Bakwira igishanga baroha bashikaho Musa ari. Baramutora. Bamutora umukobwa ati tugize ibana ati kabisa. Je na data tuvuyemo. Tutoye umwana w'umuhungu usa gutyo. Baramujana baramurera akura niwe mutegetsi ahotora umunyagiputa bizimiriraho. Ninde wabibazaga wa mukobwa hari, ninde wabibazaga Farawo hari. Biburu bibaza umunyagiputa apfa amafu. Bukeye kwizera ngo kumuvukemo aravuga ngo ya bisaba kuja kubabaza mwana ubwoko bw'Imana. Kwizera kwa kubayemo irutari kuvuga ku mubiri wo bivuga ku mutima. Kwizera kwa kubayemo. Amen. Amen. Sasa mu gitabo cya Zaburi igice cya 56 n'umurongo 8 hari ijambo Imana yambishuriye rizarimbera umuhorahoza wa buri munsi na buri mwanya. Yaravuze ngo amasozo y'abantu bangezanya bika amashuka. Ngo amehesabu kutangatanga kwangu, ngo machozi yangu yote akatia katika chupa lake. Manake Imana ngibara kurorongotana gushaka ibzurya, gushaka ibusomesha abana, gushaka ingenukira bakubwiye nabi, gushaka kurorongotana ukubita hirya no hino. Aravuga ngo Imana ziharura kurorongotana kwaje. Ngo amasozo yose nari zikabika mushupa. Ariko ni Imana zikabika mushupa. Haba n'abantu bazabigisha bakavuga ngo mwihangana ni ko Imana arishatse. Jewe ndababariye n'Imana mwije babariye. Ese tuvuga ngo nihangana napushije umukazana ni ko Imana arishatse. Imana yafatikaje na shitani kwica umukazana waje. Abantu bafite ubwonko buhumeka urababwiye ngo bihangane ni ko Imana yarishatse, ariko urababwiye ngo mukunde iyo Mana yabishe. None Imana yakwisha Patro na Kazadi ikisha Nyantabara kayizera. Wabwira ukamba kikisha ngo ukuri byo yabikoze ngaso akahumiriza iyo mpamaganya muhenda tukabana. Yesu yabwiye abigishwa biwe arabwira ngo umwanzi ntazazanywa n'ikindi keretse kwica, kwangiriza no kona. Yohana 10:10. Nta wundi muntu uzawica abantu. Usanga aravuga ngo yatabu Uwiteka ngo umwanzi wacu ko azunguruka azerera ashaka uwo yica. Yivuga kindare ashaka uko yica. Kubwaho ba mama amasozo yanyu arabiste amasho. Amasozo yanyu arabiste amasho. Sone mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Izahishwe Yohana hazavuga ngo Imana izahanagura amasozo yose twarize. Sayo gupfusha gusa, nayo kubwirwa nabi, nayo gufatwa nabi, nayo kwitwa amazina mabi, nayo kugirwa gute, nayo ku amasozo yose Mungu atafuta kila chose. Imana izahanagura amasozo yose ku maso. Usomye Yakobo igice cya 1 n'umurongo wa 24 hazavuga ngo jewe idini ryiza Imana yishimira, idini ryiza Imana yishimira ngo nirisura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yawe ikabahumuriza. Kandi nuko umuntu azahumurizwa n'ubusa, ubusa buzabuhumurizwa
uyu mukaza nanje warapfuye n'uwa gatandatu mpfushije abantu bakuru gusa sindapfusha akana gato n'umusino napfusha abahungu b'abasoza babiri mpfusha abakobwa b'ikumi babiri kandi jeza apfusha ipfu utarapfusha ndabivuze imbere y'Imana n'imbere y'abagabo umukobwa wanje yagiye gusha umukwe ankubita urushingo papa ndabombotse mbona bagaruye intumbi igiti kiryamye hasi kirabyuka kimufatira hasi kiryamye hasi duhora duca kirabyuka kimufatira hasi acikana mbona bazanye intumbi ariko igitangaza gikomeye ejo bundi mbarara niciye mu waje mbona umwana uvuye igitarama akana k'agakobwa k'imyaka 16 mbona karinjiye mu wanje ushikana baza ndakayorwa kuko nagaheruka kakera gatoya ugashaka tuzehewe n'amakindi meza sangana gahumbe kakatuzi imbere yanje karamvugisha neza ariko kasamaze yesa kakana kahaye kamaze ibibazo kahaye kambira amakuru akagakongo bose mu mwanya karambwira ati mzee vuye igitaramo namenya amakuru yakubayeho ndavuga ngo sinica ndakugera kakoze mupfu gashoboye inzoga yago karashobora ndavuga ngo abizeye baba uyu mwana avuye igitaramo hariyo bazara banje igitaramo hariyo bakuru banje igitaramo hariyo badatabu igitaramo hariyo bande n'abandi kibaje ariko mwana tudahuye mu mundi bwoko amenaguye amadorane arahurutse n'ubu ndi mu kumutekereza njyenyine karira kandi ndi imbere y'Imana n'imbere y'izambaza iyo nicaye nkamutekereza za telefone nkamuhamagara mama we uca usenga mama kubera iki yambereye duhozanye yambereye duhozanye icadura ngo abantu bose bishe mu mwanya w'Imana sibarya bavuga ngo mwami sibarya bavuga ngo mwami sibo bazoja mu mugambi w'Imana keretse abakora ubushake bw'Imana dini ryiza naryo ryiza rishimwa nirifasha imfubyi n'abapfakazi ijuru ryo rirahari ririteguye kandi rizagendwamo ico ntigishidikamo hariyo amagambo umwanditsi w'Izayishura yavuze kuri 26 aravuga ngo barahiriwe abazaba mu muzuko wa mbere ngurupfu rwa kabiri ndaco ruzobatwara uwo muzuko wa mbere ugira ibice 6 ariko byitwa kimwe ugira ibice 6 ariko byitwa kimwe icyambere na mbere usana mu Bikorinto hazamavuga ngo Kristo ndiye mwanzirishi ngo Kristo ni limbuko niwe wa mbere wazuze ngo Kristo ni limbuko ico ni gice cyambere igice cya kabiri ka Matesalonike igice cya 4 n'umurongo wa 16 hazavuga impanda 3 ngwimpanda wakamo ka Kristo mugeni wanje mukunzi wanje we ariko Yesu azavuga neza mana we azavuga bukera mugeni wanje we mukunzi wanje we abari kuzimu n'abambaye imibiri ngo twamburira icyayi ariko ngo bapfuye nibo bazabanza ngo natwe duhereye ko tuje gusanganira umwami mu kirere tugende ngo atwishaze igihe amaze kutwicaza ngo tugaruke tubone 144 birazamutse usoma Bibiliya yawe muri Ufunuo 14 hari amavuga ngo watakuwa ngo watatawala pamoja na Kristo miaka 1000 kugira ikabona barazamutse kanisa ngo riramubaza ngo Yesu we bari ni bande mukunzi we aravuga ngo bari ni bagenzi bawe bavuye ati bavuye iwabo mwisibi w'abantu tubagire gute ati muri yegereze mu izina rya Yesu ngo baririmba ufaya ngo haririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama ngo n'indirimbo y'ibizima n'indirimbo y'abasaza 24 baterera gucari mu rufaya ariko Imana iri mu ijuru irinyeganyeza mu ndebe ngo Mungu akanepa kwenye kiti chake. Haleluya! Ngo abagishika ngo arabicara ngo bahanagura amaso zo ku maso barize muri ya mibabaro y'injiri baciyemo ngo bahanagura amaso zo ku maso mukanya ngo bakabona ngo abahamya babiri mashusho wa imani wanahubiri injili ya mwisho
w'icumi na rimwe ngo bagira ngo babone barazamutse batorera ni bande mwami Yesu we ati bari bagenzi ba bavuye ati musiba bara tubagire gute tumuyegereze mu izina rya Yesu mu ijuru ndabasitsi babaye twese duterera icyarimwe abakerubi mu yabo n'abaserafi mu yabo abazehe 24 mu yabo natwe itorero mu yacu tubaririmbe cyane ngo bashaka ngo arabicaza arabahereza mwanya ngo tubona ngo abantu duhumbagiza ngo bicishije umupanga ngo kandi bari bigishije amaraso yabo tubona ngo barazamutse bariya ni bande tubariya ni bagenzi bawe bavuye ati bavuye iwabo mu isi y'abantu tubagire gute ati nimubiyegereze mu izina rya Yesu uwo munsi niduseruka rero Bibiliya ngo Imana bizahanagura igitambaro guhanagura amaso zoseruka igereke Nyantabara zoseruka inereke Patro zoseruka inereke n'abandi nawe kwereke barya babo bose abandi ndazavuyemo kuko Imana yo ndiyo w'abantu ninda zavuyemo kandi banyirazo bazashika nabo bazimenye kuko Imana ngo izaduheza ubwenge ngo butagira urwijijije mapambazuko mbinguni yataondoa utaji vyote tulivyoamini. Yagirusenga Imana Yes, we. Yes, we. Yes, we. Uri mwiza Yesu. Yes, we. Yes. Iri tayari kandi wayiduhaye duhananye ubuntu nubaka ibwicaye kandi ategereje kuduha amakamba tutaguye isani usanga mu ijambo ry'Imana wabona abantu benshi babaye intwari ni ejo twaganiriye umudamu Icarico kandi n'ubundi imbere y'Imana nje ko numva ari cyo umutima uhaye ugurumana cyane abantu ntibamenye n'Imana yabahagariye ntibamenye n'Imana yabaremeye biza bivuga mu gitabo cy'Abikorinto ngo mujirike sana ngo viungo vyenu visiwe silaha za dhuluma ngo mwirinde cyane ngo kugira ngo ibinyita zanyu zose ngo bitabinko ingingo zanyu ngo zitabinkwano z'urusaku za dhuluma zo gukora ibidakwiye zo gukora iby'Imana idashaka usanga mu gitabo cy'Abikorinto azava ngo hari ingingo zitaboneka ngo ziruti ziboneka usanga mu gitabo cya Malaki 2:14 hazavuga ngo jewe Uwiteka ngo nije muhamya wawe n'umugore wawe zobahemba ibikwanye n'ibyo mwakoze. Amen. Amen. Cyo twabene data abantu bakamenya icyo baricyo bakamenya n'icyo Imana yaremeye kugira ngo Yusufu yange gukora icyaha hari icyo yari yarasobanukiwe amenya icyo Imana yamuremeye. Aravuga ngo ingingo zanje sisiraha za zuma sisiraha za zuma ingingo zaje sisiraha za zuma
mutwara mureke tuvugana Imana kuko niwo mwanya Imana yaduhaye. Iwacu duherutse guterana mu giterane, haguruka umudamu arahaguruka aravuga ngo Mana data, aravuga ngo nasenge, kandi ko ari gusenga turangiza dutaha. Aravuga ngo Mana data, ndabushimiye kurabizi ko ntagiye mu cyama, akubita buri bigambo nyine ibigambo. Yesu aravuga ngo humuraje, humura, ndahumura. Yesu zukubwira ukamika ukumva, ukamika Yesu azavuga ukumva akore uragiye uzawumva, uganira n'abandi bagabo Yesu azakubwira ukumva. Sheze numva ndabivugisha umutima wera. Yambwiye ngo humura kubera aturiye usenga afite 666, afite 666, atari umukobwa wa shitani weneje amakondisho, atari umukobwa w'inzoka, kandi nutamubwira niwe nzabibaza. Tucakondera Imana akamaza abayumbe. Ese burya Imana izi kubwira icyaha cyaruhara ukagitangariza abandi bayumbe ukavuga ngo korakorana n'Imana? Nubwo base no ndishwa n'abayumbe, sinzishwa na ruvutura. Gituma Imana yongorewe ugatangaza. Gituma Imana yongorewe ugatangaza. Utangarije iki? Yongoreye yari yabuze ijwi riturika cyane nk'igi ngubu. Cyangwa abantu bose uhanuriye muri mwihutuma iba kuri abahanurira ari bandi uzibihishe mu bituza byabo. Ndavuga ibintu bitatu tambuke. Uwo mudamu yari mukurugezi muzi ku ikanisa ry'iwacu Methodist ari number 1. Wa Methodist number 1 na kumbe ni sisters wa sisters. Kandi je hampe ta fraude dire aombe na magana no kwa pastor hamagarira mudamu ishara namuga tucha mama amakuru yawe namaka azeni pesa kuri yazuse kukaza urafanikiwe ato nkabano ndomukiwe kabisa ndomukiwe ndi nyenyene ndomukiwe kabisa. Imana yambwiye ngo umaraya wa mbere kwisi kandi ngo ahibera ntuzusambana n'abanebwe, usambana n'abapasiteri n'abayumbe. Yamambwira ngo Imana ni Imana, yamayikubita hasi arwara paralisi. Niki mukesho wahite ato yaye no kuri kose nyine Imana ivuze ukuri ati kuva mu bukobwa bwaje kugeza no koma kwa china Yesu. Ngaho ngamusigare batunganya na pasiteri, jewe na natumwe nayo ngayo babirangi. Imana ndikangwa n'uburanga, ndikangwa no kurimba, ndikangwa no gusimbuka, ndikangwa n'amasadaka, ikangwa n'umutima uhinda ubushizi. Amen, amen. Ejo bundi gikondo nyenyeri ubu ngubu bitabije kuba narigishije ndababwira ngo umuntu utazawuzuzwa n'ubushake bwiwe. Ni ukuri kw'Imana ndabivuze, ni ukuri kw'Imana. Umuntu utazawuzuzwa wese n'ubushake gusa, afite aho yahunamye gusa. Nicyo cyatumye gatumara abantu. Ubuhanuzi bwazaga buba, umuhanuzi yazaga aba umwuka ugihanga ku muntu umwe, ariko ubu ngubu umwuka twawuhawe twese, abagabo twese n'abagore twese n'abana bose n'abakobwa bose. Nta muhanuzi uhari, hariho umuhanuzi. Hakuna nabii kuko muri bose. Ndigisha ndavuga ngo abantu batazabuzwa n'ubushake. Abanyarwanda gana abadogiteri n'abantu bashize intokeje bategute mze. Ndavuga ngabana musaba muri Timoteyo. Haravuga ngo sesimpani kurimo ngo iyo hawo umunsi bakurambika ibiganza. None nta biganza babarambitse bati barabirambitse. Aho iri Mana niwe kwisesa yewe. Nimusese. Mukanya nyine Yesu aravuguta. Ariko Yesu arengegeza n'abantu uyu wa mbere pasika la balasi numva ngo para la persona balasika parasi segera place frase lashitse biba bite bati waje nyine neza waje. Harimo umukobwa w'umusepake wo mu Bugarama, ariko pasiteri bafuromye ibintu zinshi kweli akuzuzwa
yagera akamaguruka ngo mana we ngugirire imbabazi ngo nujuranywe n'abakobwa bambaye amapataro. Niba gipataro yamubereye ikibazo cyo mubuza kuja mu ijuru, n'abandi n'umwenda wambarwa nta kibazo cy'urimo. None mu mwanya Imana naho urya umwuka wurutse, abarwayi barakira, abirega bari abanyarwanda n'abagabo. Nta muntu uzufatwa wawe ngo aje hanze. Njyewe mfite abadamu batandatu turakubabare n'Imana mujwabare. Njye nari mfite babiri turakubabare n'Imana mujwabare. Njye nibye amafaranga y'umuntu turakubabare n'Imana mu ijuru ikubabare. Imana ikora visita aho hantu. Hari mu gitondo kare mbona hururutse umukobwa wo muri Sazi ushoreye n'abana batatu. Washike araje. Barakumanzi bati mzee zuka hano hantu haje ibintu. Mushike sanga n'umwana w'umukobwa. Namaza arambwira ati mzee naje warabisengeye abandi ibitangaza byabaye, atabatagiraga amazu bayabonye, abantu byahindutse, ati abarwayi bose bakize, ati ibintu byahindutse, atumbaye kubwira ko turandikira ku matelefone hakiza abantu badafite imibare. Tabara ndebe ko Imana ari cyo yokorera. Naho umugabo yaramutaye bagize imyaka 8, umugabo ari Butare nawe ari Kigali batabona batanavuga. Yamuhamagara arongura akavuna umuheto w'amakazi agacicika. Aragenda aje kumurega muri bene wabo, aje kumurega mu butegetsi, aje kumurega hehe, aje kumurega aho bakora, aje mu basenga, aje mu bandi bapfuraguza, aje yo bapfuraguza, aje yo bapfuraguza we bapfuraguza. Kurya hayavuga namani ucumuriro kugurumana. Imana yamubwira ngo umugabo wamuherekeje agiye muri masters yiwe muri France, ngo ni wari wambaye isafu y'umutamana, ngo niwe wamuhaye ibirozi kugira ngo yibagirwe umugore, ngo umugore azakutwa ruhambwira umugore w'ishari rya gatatu. Ariko Imana yinjira mu nzu wa mugabo w'Inyamiranga, nje bazamenya naho inzira ibintu byose birasha natwe twicaye igikondo na wa mugore sindasenga igikondo birasha. Bona umuyonga kutibuka ndamubwira ati mukecuru hamagara umugabo wawe. Ati se pastor urwaye mu mutwe? Umuntu mpamagaye imyaka 8 kurambwira ngo muhamagare. Takira muhamagare kuri telefone yanjye twumva. Arakompoje ngo afabwa atalo tuba ngubonene ngumpamagara ku mudamu wanje birashiritse n'ukuri. Atese bye umugize ute? Timuhamagare muhamagare mzee yamutunze urutoki. Ngo bariko kubaza barinde wangera cyabaho atarahari, ngo metero wangera cyangwa tutarahari. Ati n'ubu turishiranya bigeze bitati n'umugabo usengeye narije gusengesha hano nambwiye ngo ninguhamagare. Ati mundindira haze ni hano tubona arashitse. Washike amambwira ngo mbere yo gupfukama no kwaka imbabazi mpamagarira ababyeyi, mpamagarira n'abatware, mpamagarira n'abanyumba 10, mpamagarira n'abantu bose. Arabahamagara baraza. Washike akora mupfuko ashobora ibihumbi 8 z'amadolari. Ati guri vatiri zose ugendera. Ati numara umbabarire. Tinyabona we abana baje ndibambobere no ku mutima wotuza. Nabe nije ngo barabayerezo. Nimumuhobe. Kumurashaka kugira umiga mumuhobe. Bose bambuwa. Amen. Imana idashidika. Imana nyama. Imana twizeye. Hakika. Ngorane twagize nuko muri mukudukurikira umunsi dufite inzara. Kama gusanga inzara iragukubye sengera. Aha usanga akana kabuzi kayo. Ngaho sengera. Ndagusengera wawe ni kayo waje yaje. Fuka musenge wenyine. Ashize. Umubabaro wawe ni umenya kusuka ku Mana utamenye kusuka ku Mana. Usuke wenyine. Yavuze ngo yewe wamwihebewe ngomera nguyo ndizaza ndeba nimbabazi ngo nabana rumunyantegeke gahera kwasuka imbaraga. Iyo ndize andebana imbabazi nukuri akwigisha abantu bagatangaza haleluya 600 ahubwo wo kwigisha bose bakabugumura amaso. Amen. Abagore b'intwari
no kuri karindwi ngo umunsi Yesu bamaze kumuzika ari ikuzimu. Ariko Mana we, Mana yera we, ariko Yesu we, ariko pastor muzamusome Igiswahili nyabana. Abaefeso 4:8 hazavuga ngo yeye aliyeshuka ngo aliteremuka ngo akateremuka ngo akateremuka ngo akateremuka hadi moyo wa Yesu. N'ikinyarwanda kama ngo aramanuka rimwe nk'akabumbu. Oyaye aliteremuka yinjira mu gituza cha Ibrahimu. Aravuga ngo jipeni moyo, nimeshinda ulimwengu. Akateremuka akaingia katika shimo isiyokuwa na mwisho, akawatangazia. Aravuga ngo akanyu karashize, utegereza umuriro w'ikazi uzarya abanzi b'Imana. Akateremuka afata kwa Nyamutonzi. Arababwira ngo abapfuye mu Baroma 2:12, arababwira ngo abapfuye batizeye bazahanwa gutyo batizeye kuko batumvishije Imana. Akateremuka, soma neza, akateremuka akaingia katika Hadesi. Wabari gushika ngo arabatetereza ngo abivuga ku mugaragaro. Tiyivuza nk'ikimasa ngo buu. Yarabwiye ngo nahawe ubutwari bwose mwisi no mw'ijuru. Amen. Ngabwire ngo nahawe ubutwari bwose mwisi no mw'ijuru. Ijambo rya mbere rinejeje ngo abanyagizandiko z'imihango bari barasinyanye na basogokuru ko tuzokorera Satani. Imana n'abanyagizandiko z'imihango barazishwanya gusa. Icyumba kumenya Yesu wapfuye akazuka. Bano ba mama abandi bose bariko bari yeyeyeye yandyarya yahambwe. Urya wigiraga Yesu yahambwe nahibo batariko. Mana we tuzofa kuzinduka yejo. Mana we ntabwo babwa bami, ntabwo babwa abategetsi, ntabwo babwa abarinzi, ntabwo babwa ikindisha cyose babitwara ngo baririmba. Ariko ngo bagenda babibaza ngo se Mana we nibidukuriraho rirabuye. Mana we kuko ngo bari bashizeho ibuye ryashizweho n'abategetsi bose n'abari bahari bose barishiraho, kandi ngo barishiraho n'ubushishi. Ngo bamara kushiraho ubushishi bagenda barira bati ninduri dukuriraho we, ninduri dukuriraho we. Ngo bari kufika wakakuta malaika amefikirisha. Malaika ndiye alikuraho gusa bararihirika likavingirita. Kandi ngo malaika ndiho ngo agicara. Ibuye rivuye kuri Yesu agicara. Mu mwanya ngo Maria na Elizabeth babarashitse yewe we tiwo tubwira bamujanye ngo yababwira ngo Maria we ukurashakira umuzima mu bapfuye ngo yazutse yazamutse. Amaze ngo barasheba abana b'abakobwa bati twiruke we bati mwamenya makuru Yesu. Amen. Kugaho mwana ndata kugira ngo uvuke w'indwara. Number 1 nukwizera Yesu wapfuye akazuka. Wamara kumwizera ibyo ukora byose akabigukoresha urindwara, akaguhindura indwara. Aba mama babintwari z'ijiri, babintwari z'amakuru meza, babintwari zo kumenagura ahatari yakwiye kumenagurwa ngo bashike. Chomba nawe mumbaze se ubutwari n'ubwo gusa. Oya, haba no gutanga ifu yawe n'ubutwari. Uyu mzee twarabanaga n'uriya mzee twarabanaga muri jura, habaga umugore ngo ni Nyabiganza. Yari yaragize akabazo baramwanga ngo ni mugufi, abyaye gatatu. Umugabo yamubwira toka aragenda jiwa aratura, ariko akaba number 1 mu Kristo bari ku isi yari number 1. Yaje gucumba mu gitondo akadaha urushiro ngo Mana we sikwimi. Ni mugoro waje gucumba ngo Mana we sikwimi. Nabivugisha umutima we abikora gutyo. No icyo gihe nije ari Portugal. Buri mwisho w'ukwezi nkabona nzanifu, buri mwisho w'ukwezi nkabona nzanifu, buri mwisho w'ukwezi naje gasenga, buri mwisho w'ukwezi nkabona nzanifu, buri mwisho w'ukwezi babuce ngwira wacu Diadoni wanganira abasenge. Twari dukundana cyane tegusenga cyane. Turagiye mwishamba ngo dushika turi Imana bana, uri Imana igire imbaraga bana,
uduhindukire turebe utugirire ingo nziza. Ijwi rirambwira ati rewe nimurekere gutyo, ati yawe mwari abana b'Imana mwajyaga kubakira Nyabiganza inzu. Ndiko mashitani Nyabiganza twaje gusenga abitaje none ngo Nyabiganza umwanya mbona washa haleluya ndetse n'ikidiya atishwe ko nabyo ngo tuje kubakira Nyabiganza none birashitse. Ishitani yazana Nyabiganza uri mwaho habiga kawa none ngo Nyabiganza tusatunamye mama yera kandi abantu bazazi muri yo baye bakoshanye n'Imana. Mama we uri Imana mana tumve tubwire twumve dusubize twumve Nyabiganza inzu kwihereza turavugana mu Nyabiganza tuje kumwubakira kama tugenda ushike turatutira turubaka inzu nziza yigihiza turayitungira turayikiranura abagabo bari bahari bari hano ngoramba bayimenye turayitungira turayikinga twubaka utugenge twubaka ikicoza ubuce inzu itaramenya nyirayo bakazabona ko turubaka gusa ko batazibira ubuce turakamika sala batabe tigarara mukeshe yarashaka ko kukanje ngo tugere tubona arashitse. Mama we yanzu twubatse iwawe ni yawe mama we wishikire ibaye yawe yamavuze nduna amaboko yombi ngo Marehemu Faustin yamuhaga ngo mama ngo hanya nanje igitanga ukoma kumara ati mama we ngo hayika yanje yirize uwo munsi atahana inzu n'inka isi. Ubu ngubu twakunze afite inka 28. Ubutwari bwiwe bwari ku isi. Iyi nguri nasetse kayizo zashekeje. Ubutwari bwiwe bwari ku isi. Dufite umukutano ndakamaye umamyano dufite umukutano nimbara bitongo kandi muvari mu mupfuko kandi sahani muzicumba imitsi mibiri. Uwo bigira kamere akazabikora uko bavuze reka nivugira leta niko uraduheza umutima ese umutima ukoze Imana izawuhemba cyane uhemba umuntu wakoze rwose atanga n'umutima mwiza aba yitanze si ugusukuma ducumbira umutima ndabizi reka ndebe ndacumba nyine napfa gucumba upfa gucumba no gupfa gucumba napfa gucumba oya biziva ngo nitalipa wale waliotoa na moyo mkunjufu. Abantu batanganye umutima wose neza bakabigira indwara. Yesu yabwiye abigishwa biwe aravuga ngo mugende mwari muto kandi ngo mwari muto mumeho. Amen. Nimunakira amen. Nimunakira amen. Nimba umutima uzutanga ibe kamere. Nimba amasengesho ugira abe kamere. Nimba uzufasha umwenda ibe kamere. Nimba uzukorera iki ibe kamere. Hani Bukavu hari umwana umuhungu w'umunyamurenge Imana yakiguriye abwira urugo rwiwe ngo nditukibe igice cy'icumi n'Imana iri mu ijuru ndikabibona nizoba mpari nizoba ndahari sema horoba nizoba mpari nizoba ndahari tumukibe igice cy'icumi kakabo akavuga neza kabisa umushe ko kaza neza kama gatoka mu bwoko none wa mugabo ya mushara buto akamakuramo izigisha cy'icumi akazibika mu wazo mfuko kandi ashika kamayirwa akaje gutanga kuri kanisa. Ubu ngubu ni wari ufite inzu ya mbere irukaho kandi yararahiye aravuga ngo yatanze igishe cy'icumi ngo ntarabura aracanga ngo bwirirwe yabiganiriye ndimwo arabihamya
abibwira abantu bose kuko yamenye Imana. Ariko ubwo abantu jamwe reka nivugira bavuga timurakare gari museke kandi murakara gura amagufuri. Uja kwigisha hano muri no kanisa baguhaye imitwaro 5, amuheza uwo mwarimu guhaye ibihumbi 5, amubimuheraho by'igice cy'icumi. Esa n'uvuga ngo naje kubitangira imbarara, ugasanga umugore umuriro bawukubye, ugasanga imboga ntazirimo, ugasanga umuceri washize, muraba mukibonye byo mutanga tuguye mu ideni utazovamo, tuwambaye umufu mutazokira. Ese urusengero rwo kwa bashiranga nibaze rwatangije 10 rwonyine, ubwo kwa baruhara rwo kwakira rwo rwosengera ngo bibi jewe kurahirira imbere y'Imana n'imbere y'izambaza. Mfite amagambo 3 ndusha abandi bavuga ubutumwa, sindaje kwivuga ubutumwa Revera Tabizi, kandi n'ubu narabitangaje kera haba n'ubu turimo nunandikira zarutwika, ariko ni wandikira Revera zaza. Revera namagurusta haguruka nzagenda. Ese je nugenda apfiri wanyu ndafite urwandiko rwa Revera mpamba gute? Bandi ari volele ngari bandi. Amen. Nimunakira amen. Imana irashaka ko tubitware muri birya byacu dutuzi, muri birya bitoya. Pasiteri Ruben wa Vivanta wabaga Bujumbura, no kuri mwagabo kwisi bateye ubwoba kurusha n'abagisegeti pasiteri aho. Iyo uraye kwa pasiteri akagutaburira ukavuga amahoba ubonye ibyago, ukaba nk'umubwira uti buriya gubona kabiya ntakigenda azamacece bwacabona muri jemwe mbira kabiya ati mbwira kujya wambwiye muri kabiya no kuri Imana rwaza kwa no tara ukamona umusoro ati mbwira kujya wambwiye ruburi ira no hotel atoya no mvuka pero kusugamba nako naringoranye nayo imyaka 9 nubushika muka mubumba kanwa asegaza ko bazana tubashaka ngo usenge amagamba kuvuga kuvuga mbazo zoje mwijuru tuwe tutagifa kitange noneho. Amen. Amen. Paulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo niba mushaka kuja mu ijuru, ngo ijambo rya mbere ngo mucukuriyane. Kucukuriyana ni ukwihanganirana, ukemera integeka za mwene so zikabizanya mwese, niyo kucukuriyana. Ngo yikehe araba ngo mukisameheyana, ngo mubabarirana muko muhuye kose, ngo mugirirane imbabazi. Arangoje kwika hepfo yamavuga ngo nimuje gukora ayo magambo, ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye, ngo ryujuje ubwenge n'ubuhanga. Tuzokiranuka mu buryanya ngo byitwe ngo no gukiranukira Imana. Ikizatuyobora no kujambo ry'Imana rizoba ryuzuye muri twebwe. Ijambo ry'Imana ryuzuye muri twebwe. Usanga mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba 2 cyangwa se ba mbere 18 wasanga amagambo atangaje Imana yakoranye n'umupfakazi na Eliya. Bibiri zivuga ngo Eliya yatangaje itangazo aravuga ngo imvura ntizagwa n'ikime ntikizaba, ngo keretse ku itegeko ryanjye. Ariko yarumva ategeretse ku itegeko ryanjye. Yari yaramenye Imana neza, arayicara neza, imubamo nawe yibamo. Biziva ngo katika yeye ndani yake tunakaa. Amen. Munakira amen. Bukeye ngo amakuru abaye, ubwatsi bubuze, inzuzi zikamye, amakuru arakomera. Eliya ngo arahunga, ngo ahungira amashariki. Iyo yahungiriya Imana mwibona umuntu yagiye cyo takora ibikibaye, ngo ubwira ibikona muri mugabiri.
ibikona biraseka, ibyo kurya bigaburira Eliya. Igihe wagize iminsi wakagezi yasanze karakama ngo gakame, Imana iramubwira ngo hungira Sarepata, ngo hungira Sarepata, ngo agiseruka mbere y'umuhana ngo hahurira n'umugore w'umupfakazi. Washikara mubwira ati mama wanje we, nimba ukiriho ukigira umwuka singirira igikombe cy'amazi. Wa mama ngo ari kwatura agenda, ariko aje kugenda aramubwira ngo ahusanze ngusanze bandora udukutubiri kugira ngo nje kwitekera n'abana, ngo dufite n'indanguzwa y'utuvuta, ngo nagafukuzi urushi ngo kugira ngo twefire. Rero aramubwira ati nubwo ugiye kuzana amazi uzanira n'umukati, ati kandi nubikora utyo, ati bishoboke ko ibigega byawe byuzura byose. Wa mugore ngo arazumva, ngo azumve, aragenda arabikora, ngo arabizana abiheza Eliya, ngo urugo rwuzura ibintu. Ngo afata Eliya aramupangira, apangirwa na wa mugore w'umupfakazi, ngo apangiwe iwe. Bukeye ahanejeje cyane, bukeye ngo batuye umwana wa mugore ngo arahwera, ngo ahwera wa mugore arirukanga ati Eliya we, Eliya we, waje kwibutsa Imana ibyaha byanje kugira ngo umwana wanje apfe. Amen. Amen. Waje kwibutsa Imana ibyaha, uraje nyine wapazi wanje n'umuwapazi bitangaza, nubwo nabonye amafu, nubwo nabonye ibyorya, nawe wari waje kwibutsa Imana ibyaha byanje kugira ngo mfushe umwana nasigaranye. Ibyo nzakubayeho. Eliya ngo aramubwira ngo genda uzane wa mwana. Aragenda ngo azane umwana, ngo amubararaho bwa mbere ngo yumva arashushe, ngo amubararaho bwa kabiri ngo yumva umuriro ukomeje kuba mwinshi, ngo amubararaho bwa gatatu ngo aritsembura, ngo amubaraho abonye Imana. Amen. Yabonye Imana kuko yari yakoze iby'ubutwari. Icyo duha nawe ugakora iby'ubutwari, ugahindukira mu bitekerezo byawe kuri biriya byawe bikeye ufite, kuri biriya Imana yaguhaye ukabibera mu intwari. Abantu bose babaye intwari. Usome mu ijambo ry'Imana muri Matayo, wasanga umudamu wakoze igitangaza wateganije urupfu rwa Yesu, ngo arinjira ngo yinjirana umukondo w'amavuta, ngo ashika yasuka ku mutwe wa Yesu, ngo amara kuyasuka ku mutwe wa Yesu, ngo amuhanaguze umusatsi wiwe, ngo birimba amuhanaguze ururimi rwiwe. Ngo abafarisayo baravuga batariko Yesu umuhanuzi ni ikiburani, bati ubu umuhanuzi uba wamenye uhaye ukuri gata, wamenye n'uhaye uguhanaguza umusatsi. Yesu yari umwami we. Yesu ngo aramubwira ngo Simoni we, na serutsi wawe hari amazi wambaye yo koga, hari isume wambaye yo kwihanaguza, none ubikoze uravuze ngo icyo cyo kibaye igitangaza. Aramubwira ngo uyu mugore nubwo yabikoze afite ibyaha byinshi, warababariwe ibyaha byose. Amen. Kugira ngo amaturo yawe n'ibitekerezo byawe n'imibereho yawe no kubana n'abandi neza bizakubakira igihe kizaza, bizagufasha mu minsi yawe yose kubaho. Ijambo ry'Imana ritujeho ryavuze ngo Rusi yasobanukiwe n'Imana yakoreye, yasobanukiwe Imana yabonye muri nyabukwe. Nukuri mama yavuze neza. Bibiliya ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemera. Nimba yuko uko ari ikigeragezo, emera. Nimba so uko ari ikigeragezo, emera kikugaragaza n'ikindi cyaje nanone n'ikindi kireke kisi. Amen. Ariko ukora ibitunganye, ukora ibigaragara. Rusi yatemera kwemera ikigaragazo cya mbere n'ikigaragazo cya kabiri ntiyatsindaga, ariko yemera ikigaragazo cya mbere, yemera ikigaragazo cya kabiri. Imana iduhe umugisha. Amen.